It's some sort of chemical. Mammy was able to wash our say, a cousin to each other. Bibia became Aji Unyamiasem and Kwan a better hoda. And over her PR wash I was say, over I was say, but as I'm in Kwan cried to me the year remix be. Hey, Mamma Chow. I don't crack up and I said no, yeah. Who's a Well, as I'm good. Good morning, Mitio Kache. Who said you? So I'm so I saw the remix version about. And no, I'm saying Muzo also. What friend the king thing? What friend the king thing? You also chia there. Who said you? Am I your coin? Hey, I don't want to see go. They now person overcome back. We are both again. Teacher say. Oh, ready. Yeah, that was in Basugara. Yeah, the movie. Oh, what can movie as Mr. Maybe a high lord is will be a munchad money. Mr. Yakawari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 9. The snake mile, not back. Diabolo, yeah. Diabolo can hear Fache, oh, TV show. Fache. Ah, Nanyon, on it. I don't know. So hello. Hey, you for you know my issue. Yeah, Kawari part 1, Kawari. So hello. Because on one year, you know. The Diabolo man Fache. Program with Yemi. I love the honors to choose a come. On Harry Crabber now, when you have 60 years, we go on the slim bass, I'm so 60 years. Wow. Yeah, and on what days, Masherita, yeah. I'm out for my sister. I see. Oh, wow, slim bastard. So next door, that I'm already good. Next door, beach. Every 26th and 24th. That is a idea of Ejuma, the second power. Slim Basta, all the army who was social media also asked why a program or also political program maybe. Oh, sir. And also chairman social matters. One platform. So either or Netherlands or London or network, no. Yeah. Adam free. Also, yeah. Oh, send it. Pima Abawachi. Is there a woman there? This is Jai. Mumu, no, they. Now you have to. There will be a tree at now. 100 now. What's 100 there? I didn't say Anuntina. Because me, I think, say, all among canning in a mum, damn say. Or much different breakdown. Empathy. And yes, you see about Charlie and Warding. Tell them because empathy. And until I make us say, I send 1,000 Ghana. Not a train. 1,000 Ghana or do 15 cities. Wow. And Sana said them that telcos for so 7 cities 50. And I see boom come on. You don't come home. That's what Sana need to anything. Hey, Mumu to a Obian Copper a bank. Mummy. 9 years. Sabusumi and near Cabo near Trio because Mumu Nanodding. Hey, Cabnanodding. But me, I think else will be a tree. Taxi, there's will be a tree. Anyway, I have for no, Tiano, I one city. No, yeah, I have now we were Tia 500, and taxes no quality come on, and no quite another pay. That's why any break a crown will say, if indeed, here, you says, Nipa homoja sadi. I say nipa so the moja na koya eh bibi. Say no na eno na amaya type. Eno emfa ni brebi amba. Go on no me moja so kosu. Enti me hu se sa moja na wa no. Emfa so bi amba so. Ende ya so be she. E ho na e problem. Eno na amani tua no. Eno da can assure you say ene men come in didi be 1 year. When you abane be chia yam ejabeto. Ende didi de untime nkasa ba like e bi abekire wadwen. Oh, nana me ko hunger strike o ka je come on to me. I know me who for be say just a video or picture be there. Say akwa be say oh yeah 40 days. Oche yi. Woni yesu person no yesu yepe. Come 1 year dey to me. Oh, I say wa week yi dey kra to be fashion. You see for here 1 month is so who that oche yi. Nti 1 year dey.
What the encounter for? I didn't go possible. Say, be a baby, I bet Bob and a Oh, to me. Really? Oh, come on, Jai. And you must just say, I'm a 1 week, crab. Oh, to me, caught 6 months. A day crab, a quamania better. A day, I don't care with me 6 months. You shouldn't go on to me. On to me. On to me. It is so be our kind when was say, oh, sister and our father. Oh, and a father for him. Massa, when in now. On can be a different ball game. Now, so I can't. What is so much? Yanko for not the view, you be a If you ever go, Jenny Papa. I did be a jet. And then you can't. Now say I feel down work. Just say, why, yeah. And I focus on and they're easy. But so I can't help her, so yes, sister. And then 6 May. Yeah, there's a kind November. It's a problem here, but then 6 May. And none of Quan echo. Yes, then that's a corner or Kaye. I do more. Yeah, or corner or Kaye. And yes, sir, we are minding exactly. A corner or Kaye. That's all your fear. I will be body. Madame Doctor Bia, Sister Frame and Reggie. Ben 47 years. Or to honor the tinity sour 2 days in your court. Yea, Quabna. Also, home me a call in a beep, you know. Pressure a month way, a May measurement month. Okay. So be a BP. So, check it. Saturday, a bedding come off. Okay, BP. I'm no cum nipple. I said, no one will. And no, madam, because meeting is a famous and friend ya group you because what free sir or ranty young brain you waketis ya brain into meeting the diagram. And you're normal, Quabna, no one can you train no meeting. What was an out in your yard? Yamu shows us to your tea that's here, and you're normal. What does still tin that's your yard? Normal. Yes, dear, who cran say, what done out to your yard? I don't know me yapa, my girls, and I'm tea. Okay. Tianya normal. All right, Tobacco Facasiano, Amenka. Quickly, the Chronicles Inspector of Mines probes military quarry. And then Osu Castle Armor Thief jail 3 years. Educhum tells SHS students education makes impossible possible. Learn hard. The Ghanaian Times say AMA warns public against processing food in markets. Adopt digital tech for internal audit. VIP tax internal auditors. The Daily Graphic say the Bible influences my decisions. President Neka say Closac strike continues. Big one here. Accra train shuttle fails to bounce back 7 months after rail line rehabilitation. And the big one, work to boost local economy. Danbuche charges MMDA. Say what's every day. Yakofaka said, and what you make out say, I go can see any I was a FSM and I'm pensing musu edebro. Yakwaba. Enefwa ensia ewo kotonima bosomi mo efiempemienu ne eduonu mienu mu eye eneda efiada ebusia no nsiabo memwache bedwam kase emraso ntemekenkan ede asomo na ensem nim no ne obeti won bi enese womo a eye afarefo wo memu chese won adwuma no kwa na ekofom midwife benso de afutuo ama ne nuanom a woni won yesa adwuma ne se enye bra wa ka obi no sabre no ena obetietia no we ebika ho mekenkan ede asomo sebedwam kase medin de ma mechira diamond memwache afei meshase womo a woye afarefo anase apofo a womo wo tamahabo ena echemu se no won nwumedie no kwa na ekofom adechi adesei na ne nyina no enye se bia epo a obetum asa ne bekoyie ne edbetumi ama adwuma na yeye na emom China fo no so a womo nam kwatikwa so age afare adwuma na boso no eno so ka ho ntempanifo ma wani enkoho obi ane aga wo yusu kwan ya ni kwan ya no yusu ko wa yusu sa ne be wo ya file le make be we are we and for amachomo ministers no won bi wo ya ke bi ani wo free wo pa we ya no wo fun chomo ministers ngwa dan lowe no won ake me wonye mo wula ani we no free na plan but na free ni wo pa we ya ni anga chana bia ba na lolo en show me ni amena me se no tashi no pa she ne wona
Mame Frida apia eye midwife ni anase obi a woje awo na wo kyerese sajume waye beye se efihia aduasani senesi ni bebre ena wahu na bebre nso na wafem mefa sajuma no nemum wode afutuo ena ema ne nuanoma woni wonye sajuma ne se ebre a waka obi no sabre no eye yawo ene aprapre a enye sabre no na obetietia obi anase obetwe abakora ede asisa opemfo ne so Machin mako mia bebre baby ene me start me midwifery no ewo dunkwa onofe me free ho no ena me ba me call kasapin me mfa instant ba ko free kasapin ho ye kurase na ye wo TBS bebre ewo ho emma na mamefo na omoje awo no enti omode akwala bi onwoda eko ne ho se okọ ho anopa be nunsia mame ne ye ne chim saa wanwo ena omorashe ne de ne ba Pentecost clinic wo kasapin ho enti akwala no ba ye no ihwe ya pe na mse wakọ baby obi edenensa kan wawo no akwala no osuro free say nipa na oje na wo no ono so baby enti akwala na nka no kre Yemfi enoso na yenko ensefoforo so esukufo a womo from esu Anglican Basic and Junior High School no wa santemantemo ena eto nkrade ama abanse wo sere no na no sukuu dan adam kransia na oyese wo ba besia ba na wajasi ho a wonwie no ama sese sukuu honom no eho ache dodo won dodo ayense se wo classroom no ena wo ho nti wo sere aban mewie fama wo school no amafra no omodo so ankasa from a Sanya community kitwa. And said the school no musi bomb home modern fentino. Dodona free chichi ebahapa. Bifi kumasia to nson munyina ba just so the science men share munyina ba high school. Nti how idea ba ne se nkora na nkasa so ewo mo class mo te ho mo ebo peso. And so sabi yare aba. Ghana National Fire Service no penny power share tifindo mantama no se Northern Regional Commander ene ACFO 1 James Ankra ene ode fotosem makromafo nyina titru Ghana fo ankasa se wosere se nipa bi aye na se bi a jasehye ma ne homne so wo baabi na se nema ba ko mienu bi nti dum judgment efo no so obedu hontem anase wontumi num janentem no ya na wato ahye won so no saa mob attack a wo moye no emwa enti wo monyai sa nemum temamufo ene fire service fo no enye twaka na omo so omadwuma se dum jafo no omatumi aye ne yie. Firefighters, reports of some cases of mob attacks on our members have been a source of worry to the council and management. Management of the service condemned this act in its entirety and has already instituted steps to delve deeper into the specific cases from all angles so as to find a lasting solution to it. We have been able to get from our stakeholders 3 mechanized boreholes, but we need more so that at least each district will get. And we need assistance in terms of storage facilities so that we can store this water, we can draw the water and store so that when there is any emergency, we will not be finding wanting events and looking for water before we can attend. Swafo abedi achira wo share oman yisikasem so me Deputy Finance Minister ene Dr. John Kuma ena wode afutuo ama board anasa abedjaku a wombebo sikasem nyuma ehu bibra e wo man mu se wosere won fa opepa enye afei so aban bebo moden ase akade a wombehia betumi ama wa adwuma no benya atenatene na waye ne yie no eno so obehwa aye. Behalf of the Honorable Minister, the Honorable Director, and His Excellency the President, to this short ceremony of giving you the legal mandate of the President of the Republic of Ghana to provide the needed guidance in the management of official statistics in the next 4 years in our country. I would like to begin my remarks by congratulating you all for winning the confidence of the President
and for accepting to serve on the governing board of the Ghana Statistical Service in the second term of the Akufo-Addo's government. I am also grateful to you all for making time to be here at such a short notice. It signifies your resolve and determination to provide the needed assistance in the progressive march of Ghana Statistical Service. Enkwanta South mensi a ewo oti mantamo na eho no anso na St Joseph Catholic Hospital no ewo ena mpanifo ewo ho kire se wo mu OPD baby a obi ba na se enye se bi obeje no ato ho ne mu ba behwe ne ho yare a ya wo gisafo no eho swa enti wo mu ankasa akeka won sase se wo besi abefo de nanso wo mu nko antumi nyenti wo toto asese ankrankre enwumaku emeso wasen se ne be ya sabotaye ode asi wani so no obetumi aduru ho Munti ena yegusu a yesi ayeresebie dani de nyina ye pre pacho hwe sika e de ye moa nti ye be stress bibia owo bibi obetimi di aboa yen ama dwumedi esi ye ni so se ye besi OPD kase de wo no 50 years aye dada ya refa bi sha ya se bebi eduru no se yetimi egugu fom na ye foforo nti ye hwe ni mu se efri nne ekosi be se 2-3 years ntemu no ye betimi dia ye de si ye ni so ye be ye no ye be ye e de ahye jamie enumunyam Shenkani bi meti a osusu se wo mfrihia no be ye se eduno 20 years make say wa hwere ne nkwa ema enipa bi nso prepra na ya kwanhia esi ye na ne ekoba ye nyina ne se sa kwanhia ye bra omode wo mo hyen no enam no na ne type ye kopim light pole bi e ma sa kwanhia no si enti wo mo pra ye no ene de we film ni nyina no omo wo Uniba Trauma Hospital sprinter bus ya bi Melody Banchi and the number here GW 9105-20 ofi mankasi mkwan so a obesi akonkran na obesi tai na o ntimi an control sia na odiko wansam light pole mu edin nkwanhia ne bae na me man no chere say amudu hono na ne metini de ne tiri madwudwa aye nyame dia driver no de nyame adom no wa survive ene banchi no ru no so eno so survive but according to driver nankasa no neni masema o ka che me man ni say na wa fallout ntini tai ne pae Gomwa ochireko akwanhia yi so na medina de bedwam kasia no pe mekenkan so mo no AC bedwam dwumadie no gusua wo wakwam kosise anopa nonkro bebo no so achi no Adom TV bekoso asomwa enti mesere wo se koso ahwa Adom TV aya ahwe no online so Facebook and Instagram like it, comment it, na share medindi ma mechira Diamond memwache edase. Of course, Onyankopon de enhase no de beba wie papa. O de beba wie papa. Wa fa me do e haso be guye ni mu ase. Ato. Fantastic morning. Na e fie da poja ye mraso. Agudi mu nsem na ya boabo no de bro. Nsem nya na ebepre la. Ye se fata sa wote ni aboabo no de. Bro kete we se nya do bia na no pa esi agongona. Ye je on bamba ne yoyo na eji fast mixture okay ho den ne e ma no ma je atum ye pa sanse white na atu ayira eji fast mixture e ma sisi na gine mu ye na eji fast mixture me ma ne de no patro na mu nyarewa kakaka ha ni na yi de fi eji fast mixture am de esi konkon ye je ho bamba ne yoyo no ada nchen ya sedimo ote sedimo pe na pendie tu ayira na nsen mu menim de ye mehwe na diamond kotodwe na so diamond hia sedimo diamond de atwi hu se diamond gina nice so na sedimo ene boare ma hunyi hwam na ni be udu ni pamu a utum se utwa wane yasan atwa ni oh yeah I didn't use come up yes sedimo roll on to the jano e twi ba bia o ya no na the roll on so fa motoem e gina ho che
Ebi wa de ye omotoma 2 hours later na omotoma say team fifty da bi said more role on yes and team krema no pay na here nsam no ide bro kejo na nkasa ne Erica see everybody say German no chobana paribotwe producers na e be sha say e dey feel the Europa League the Conference League and right course so you say Marino Badwam were the final of the Conference League but Europa League in on West Ham United no more showing himself for the first time in 46 years on betimi akọ first European final but amfa kikiri track Frankfurt on aggregate 3-1 Oma yoma tonchen kra de come nim yambonra Manchester. Yes, eti na mum yinu na per history aye ne say they were known for the 2 years ni onko final da no. One so atimi Badwam Frankfurt hono na yiba so na idea film so finally a set Rangers so qualifier so Frankfurt versus Rangers on the 18th of May the Europa League final. Yes, Shannon so mama now call the Conference League anymore and AS Roma Jose Mourinho atimi Badwam and Mourinho to be just a Conference League you be the first coach waje the Champions League waje the Europa League no asanje the Conference League Yamora Roma game anymore. So 2-1 on aggregate Roma through to the final and be born on the 25th of May. You 28th of May, Real Madrid, Liverpool, and so at the Apim. So, it's just so sad. Did so back to back. No beer who last World Cup year. About the now, if you're in Korea, also across Europe this weekend, leagues are holding a beer home champions that are a bit so pretty top four. A bit so stress or more about avoiding relegation. Now, Yen Kopiemo, I was a EPL more near Western Fishes, no Siako, and in a EPL is Brentford, and Southampton, Burnley, and Aston Villa, Chelsea, Wolves, Crystal Palace, and Watford, and Brighton or beyond Manchester United top four. Unforgettable. Winning now Liverpool and Tottenham Hotspur. Right on Sunday, I asked on Leeds United. Now Leicester and Everton, the appearance of Leicester Ako Europa, but in fact, you say or then last big Frank Lampard. So you heard you call Norwich City better than if no on suffer West Ham United, West Ham Swakwa Bamfa. Now Manchester City, Newcastle. Sani Ako Bueka Abana, Newcastle for Ombe Kumwedi. Not less than 3 goals. Yet down be jasham. Since City for the Nibrepa and Ebasa game. We as a EPL, I know Saturday and Sunday, La Liga, Real Madrid are already champions, but Levante Sociedad, the Bepem Sunday now, China Mallorca, Granada, Bilbao, and Valencia. Cadiz etna Phoenix, El Chabo, Celta de Vigo, and Alaves, Nebona Rebetis, and FC Barcelona, and so at the Abo, and now on Sunday, Hetafe, Rayo Vallecano, Villarreal, and Sevilla. Wow, Espanyol, Osasuna, and Atletico Madrid, Real Madrid, Atletico Nyamoyam. Yes, some be God of Anna, Real Madrid, some year champions. Don't be Salah and Madrid place na from almost some year crown come here, but Tom Yedembe. Yes, Real Madrid and they call Wanda Metropolitano, non Atletico Madrid area pim. So a derby. You see, Madrid qualify for the final. We Waji Liga, we TV. So between Kwaran Bo, we shall crank with the to patrol Sunday, the La Liga. Now, you couldn't me course in the Italian Serie A and also Inter Milan so beji AC Milan atumuka krabi Inter so beba baka beji ama Italy head the pirates Inter Milan and Empoli Inter into me enya rough so tiare sense I don't know emwede AC Milan kwa na ekoti January and Juventus so the bepim so Juve percent top 4 no team 72 and January bed pa now on Saturday we and Manchester so Saturday it is Torino and in Napoli na the pim so Solo Udinese Lazio Sampdoria on Sunday Atalanta Spezia Emmanuel Jesse Esia kind of maspezi obejina Venezia and Bologna Salernitana Cagliari Hellas Verona or Tenerife AC Milan and the appearance AC League in Mwede Olidi on Reso Betia Shawahana Montifeni Samachi on Monday Fiorentina yes Roma Jose Mourinho back in the Italian Serie A. I heard on Fiorentina for Eddie Ebewina in Italy na yanko hedi yakoso in Bundesliga anymore and also Bayern Munich for Jerry. Bochum and then honey Armenia Bielefeld nebo Cologne Wolfsburg Freiburg one more any Union Berlin Grusel Force ne Borussia Dortmund Hoffenheim and then Leverkusen na Mainz Hertha Berlin and only the Ebekos on Saturday so Frankfurt Berton Safra Borussia Mönchengladbach boy both teams to score betting about Frankfurt ne Borussia Mönchengladbach biana hepum now Bayern Munich and Stuttgart nebo wajili gari into careful and here was Leipzig and Augsburg and so and at the Epim so we and the German Bundesliga and France near where the French League it is Lille Monaco match in the bed Lille Monaco and then Ebas of Brest and Strasbourg and at the Epim so last time on the Epim so no Brazil the yellow card the Brazil or the yellow card rough we see a kind of my Brest Sunday Metz ne Lyon Angers ne Bordeaux Clermont and Montpellier na Rennes ne Lens Lorient Marseille Paris Saint-Germain and Troyes Paris Elbofi waje league na wie but man for say coach nyade
but we also betting winning in this particular game where the French league and somewhere and also so ya dey ba and now pay channel so mama say oneexpert.com we bet here o makache na ese uko o platform no so friendly we be atumu saniema ho options so ye fa edidie no doso their first 20 minutes go ma and so na etabo say their first 20 minutes go ma and Real Madrid ni City game you know say so kama wetin this kedi go bottom no na kwambia so no ye dey ma and now pay say obebet here o makache and say uko minim say ye nua ba kwefe ne PR ye ne ofia ne car no wadi anu awie one is better to modini kra na say na wanya 40,000 wode ekwakoto ne car no o so de be Uber enti eno so ho asema no ana so be penti the taxi sikan kwan oneexpert.com now ye copium the senior national soccer team the Black Stars of Ghana sisi ye hwese coach ne ye hwan the Black Stars of Ghana coach Utadwa Nasa now the communications director the Ghana Football Association Ora Henry Asante-Chum a confirm say the end you told na ne backroom staff no mo boa mi etimi ehye Nigeria fo na de adwuma na be mo Otuado Asempa FM adwuma no Didi and George a complementino and Chris also the experience a better edge and we think they did extremely well to take us to Qatar. And I am sure very very soon there will be a communication on that as to whether said Gospel, Edene Bema Villa, Ebe release George, Norgeland, the rights to do Ebe release Didi, Nafi Chris also. All these things, you know, even if our clubs, you know, we are, it depends on terms, any agreement, I only on say a long term one, I was working on contract. A short term one, definitely you need to work on contract. Extremely different from Okofa almost about too much respect. So indeed the dynamics have changed. Back on Yakofa almost here the Ghana Nigeria playoffs. Yeah. Omuya na fe hu de ebe. But we know and they all AFCON qualifiers or friendly matches or World Cup at our name. Hopefully if you are able to qualify for the next AFCON Obesanyako into from mid to long term agreement and I was a Unini panel Richie. And year one we are talking about 4 people. We are working on getting this deal done. We are very sure that because we have games around the corner. There will be a communication on this. Wow, you Black Stars, they call the Black Princesses. Somewhere Ghana and Mario Nimro in Fie Adino. One more emu more Yamabunu. Obia fan Hong Kong moda. Yede akakra kakrebi. And they Black Princesses. Now, me patro ye ma update of draw no afi na draw na betomwa Ghana yakopi mu ewo group D and yani USA and afi so defending champions Japan and Holland. Oje group yi mu den patro nyasam ketwa. Now from the 10th of August and World Cup no baso ne ade yen hwese ne draw no esie call group A no Costa Rica, Australia, Spain and Brazil and group A. Group B Germany, Colombia, New Zealand, and Mexico, and here Group B. Now, Group C, France, Nigeria, Canada, and Korea Republic, and Japan, Holland, Ghana, USA. USA form just a be a woman near him, and I'm mad in the pressure, but no shaking. You better it's me about money at the antition. So, mommy say from the 10th of August to the 28th, Papa near you, your husband, you Costa Rica. Now, the BPMB said on some Bebro, Ghanaian Premier League twice this weekend. So, mommy said, Chiefas Misha, who in some idea, Chiefas there, a manager to me, manager to Mobema, what on pa 3 years and Pano transfer, and you dread the young partner strong. One Juma young Paneson and Sonny, Chairman, Chiefas Misha. Some party, na ye de just say you are working. Show working, Casa and Frama. G-Fast Mixture. A man is also white and yet me my percent. Say a positive scent and a negative scent. It's a G-Fast Mixture name a positive scent. G-Fast Mixture, papa. I'm okay, one opena. You're in some idea, bro. Ghanaian Premier League, match 28. And fixtures now, the best and ABCA quote him say yes. Kotoko, weekendy, or yeah, rough. Na has ko found ko winipa, Gabo ni Krusu. But Olympics ni brekum Chelsea na ebone Crash Sports Stadium. Channel so sa family. Now Chana Bichem and House of Folk Bichem HAC
Kotoko has of folks also chase Kotoko be chemi rough has ko shene pe ade no cruise pressure on Kotoko na beka 9 points ntina ade ni mo eden Sunday Asante Kotoko Adriana Stars big game but Adriana Kumase otifie ma Kotoko ko share no doma minim ko be fa survival Kumase knowing say be chimney house ebo ko betima twimu. Well, Mediema and Ash Joel and Bepem to Dream Selves in Real Tamale United. Nothing so Mina Sharks so at the Apem so Wamone Wafa. 11 wonders he both feel to Karela, maybe Biani Ghost Stars, can Pfizer. Then go take him. You Nigeria, dear Bakwana when we say Ghana, go take him, Matamfa, Yashelmo. But the Biani Ghost Stars fee yen no can Pfizer. I am sorry. Monday, Accra Lions and Legon City is a big game pa. And I think says Accra Lions ma pick from Coach Tanko Ibrahim or boy Juma pa on a Max Kunadu na depim somewhere na fufu. No mo sandia kwesi abeyere papa e joda na sa match no e ba so we the Ghanaian Premier League match day 28 chane so sa fama me. Na o chane so ma me no. Na moto mu nyeham. Moto mu ham de ye honam kankan ye. The patrol set more roll on and now the what I say now the whole day now I do a kajamo patrol set more so per set more roll on and no adventure baby or yeah just so cheap you are point man so cheap kakra so and no set more gel and I am a director nano pay or the yamano set more gel abuane bebre and or the massage we pet na a quamwa daho na nitima membre na omatwaso sedi more gel and only dey say adwuma ni nyina wo mo ye massage okrumo nyina sedi more gel and o mo use so ti abibia pese twitwi kaka no sedi more gel and say we use so bi soccer no ye bo mu ma say o mo ebe ye FA Cup mpatcho ye wie group stage draw no ye for the Ghana Beach Soccer FA Cup competition or GFA conference room na launches from kokore course so new fresh and can so kra na dia na ye hwani mo Saturday 21st and Sunday 22nd of May no ye dey kick off no be so ni adare en hwese ne draw no esi ekoye and in group A Dansoman BSC Tama United KG Miracle and Chita BSC omo ene omo makana group A group B Nungwa BSC and P Talent Management and Havezi Mighty Warriors and Ocean Stars in group B. In group C ye hwese Tishi United and Ada Assurance and Sunset Sports and Okre Rangers. In group D, Sea Sharks, Layoka, and Volza Iron Breakers, Senior Sharks. We more and it's an FA Cup on the Besiako, the Ghana Beach Soccer FA Cup. Shannon Sosa, FMA, or animal, and no sunny Bijan and Ede, and Samuel at the SC Ghana Premier League weekend live commentary. I was some pair from near Tom FM Suntiana, what ye become a partner be to me, Akuye. Now, Medio AC, no, happy birthday to Rahel Amoa. Rahel Amoa, our Royal Games Lotteries. We feel the producer Sergio Manucho na say young farmer pa Rahel Amoa men can and count Rahel Amoa and one no happy birthday Yankopon Sharon Ton Quenem. One expect.com Modesia Conquano Pen in some idea bro. Samsung G fast mixture set more gel and roll on almost so can one opena. Yet in some idea bro Kai say what the Nankasambeka Kijuana home. Erica see the word na ko ye feeder into their home pebe twaso cause what hebedwem. Yada say yasamu akwa be Adom TV Badwam na o shedo yada mambo atemase papa Sandra Kapon so e produce no so de ahosepa breye otena extra no ebeba wakwan mu enti da chehene medase so wo dumade no mo nyamenhira papa yada se so agebre na wo sha Adom TV Badwam nyamenhira tichiru no wona wo Facebook no nyamenhira mo papa ni YouTube nyame enhira mo nyumako bi adaromenti ene ya yenya Brett na se na yetume de afisem ebrowo ne fie nso de yahehye ne ma afise wa wani tuase nyame ya dom a Adom TV ye wazo ye no ya ne ye nka na saa keke nyame ya dom akwsia de be Mother's Day se wo okay se won kai kra ye kai o se Adom TV Mother's Day no baso nyankopon ya dom a kwsia de ya na yahehye dwumadie kama nso de eba na eno ne yefra no enapaye maame
ayiko eno na yahyehyɛ de ebromo na yepese said the last year no this year so ye be ne sa kama e de amount na de this year yi ye ene se mame oyen kabomu be kire se wo mame oyen kabomu ena there's a problem ba samba wo ane se obatampa no afre wo se na bibia ye kama ya yes ade no ama yanya abusuansia emma ensia akire sampa omo mame die asemba se die de we obatampa obekeka ne menyina asisi ani ama asumdua aba no onyanya no so a anka ne enye yie te se me ya me mame mambofa na me hira papa go no ho te se akora wo soma kasa se esesom e mame som dodo na me hira no o mana ho dene on fa hwe me na mame na enu sunti na Adom Asempa ene Adom TV yake ho abomu na yede enapaye mame ayiko yede ebromo enti fried sunflower oil ene Adom TV Asempa FM Adom FM yaka bom na yede mame ayiko enapaye dwumadie yinso ebromo tinyame ya Adom akwase dai sa ematan anase emmanum nsia ya wo mu kire se ampa wo mu mame pe enkabomu wode nkabomu ba busua ne ba bia no wo mu awe ne ye no wo mu beba na won mu ba gifty adoye empress gifty obeba na fe kumi gitai so aba wo mu de nwumo eba ena nsroma season 4 enkura no wo na awe ne ye no so ba be hu ye nwum Ishra Kotonom Samzig Daniel Kezia omunyina eba mama baba todwom ne de ahye maame mo enkran sa abatan nyame nhira wo mo nti saada no de ebe me depa ne se wantimi amma hokora na wo de hye wa Adom TV no nan pepepe let's see Adom live e wa Adom TV na ne wonso waba na ye nyina ya ka bom ne adi enapaye dwumadie ya ye de ebro wa Adom TV so na sponsors nti ema afi enapaye mame ayiko e de bro no entimi nya wo mo hobra ye mo wo mo din sebe ya wo no wo mo ebedi sawo so uhunu wote product bia mebo so a na jese wo no wo makọ e din sawo so tasty tom enriched tomato mix ye do mase ADB simply agric Franco Trading Enterprise Fonds Papa Fie Aseda Fabrics Yedoma se papa cities and habitats. Also yeda one more ase CBG. Nyamishramu papa samoso yasene Alahaji Vision Herbal Clinic. Yanshiamwanki yebede nyamishramu Leicester Professional Institute. Oh. Nyamishramu papa ena Piccadilly Biscuit for. Oh. Nyamishramu. Nkule nupa subbase. Prekasa no krade na yane kumeno. Nyamishiramo papa nkule no for nyamishiramo Diamond Beauty Soap from Bamimo Enterprise nyamishiramo yadamo ase pa nsuo tonso for mo edene na nsu ni nyina mo ba so ya sene ni yedi nsa wo so yadamo ase Ayiko Spices from Elan Spices yadamo ase papa jealousy from Dudo Cosmetics yadamo ase and afi Kel Choco Toothpaste for yadamo ase Grace Gift Herbal Clinic. Nyamisha munyina bako de mo aye no eso ye ni dodo. Ti nyame Adom akwasi ada no nan pepepe no afidie nde bie da ha de na underline no nan no ne edamu kama ne celebrating na no. Obi ama me ye nkabomu. Nso akansie de se de tie bia no. Enye obi a ne benyamu ne aso ne so. Ti mo meka Adom TV, Adom FM, Asempa FM. Na yemfa mame ayiko enapaye dwumadie yinso emremo yadamo ase papa na happy birthday mame fa entwam happy birthday nkoma Loveless Irene Baba Neza mambo atama roshe Loveless Irene Baba Neza happy birthday enko emfama onyame hiraw nyame nyo kese kosi se obeye kese pa happy birthday biem Ernest Akwasi Owusu dodo no afra Akwasi Adom Sounds
o Boase Bote Timber Market. Happy birthday from Ochiame Amuako Dakwa Enkomon. Medofo pa abena mankwa wo ye posini e won kario kumase ne ba Jeffrey Adusi Poku Ntiamwa. Jeffrey Adusi Poku Ntiamwa wo University Geological Engineering student level 300. Wow. Abena bedru level 300. Mo Jeffrey nyame hraw. Nyame nye okese ne nyini be penin pa birthday no doson. Ayi dia me de bebe akire. Bankomo we hu hia. Ma me na sponsors na se. Ma me na wo mo ase papa pa yan sponsors ye hia wo man ke birthday. Me da wo mo ase pa na kidi mini syrup no. Eno ye nkra ne dia. Akra oso oni die. No mo bata waso mo nyowo no. De obata wo hia de be ma wo ba no ane se obenya kidi mini syrup ni bi na de ama no na akra na nom. Na wadidi fine na afọ ho atowo se duro we ne hwehwe nya hwehwe na kra ko pharmacy shop na ben wo no na so hwehwe kidi mini syrup eduro ne bi na de ama kra na nom dodo so na wo pa tu a for 0208986731 0208986731 ana 0208219129 0208219129 Kidi Minister of Yonkredro Famo Muna Emwa Womo Piwak Healthcare Yadoma se papa Pawomo Edro 3P garlic mixture 3P garlic mixture garlic and now we are not your problem and a Benjaminum na Benjaminum Mr. Also nim faso dear what garlic so an cow in a Benjaminum Nimo Benum now wow na mamujana clotting na standing mu na boost your immune system nti ade bie ni wa na obedi akon obedi osunkunim fi se wanom 3P garlic mixture Piwak Healthcare for the aba wo haso wonan anansi achew mesra onom bi ebeboa asma nom ene stress onom 3P garlic mixture na ebeboa wo kanshi Kofi Sam and Kings Walk in Crown how benya bi kumase Danny Heba and Afe Konilak and so benya bi ho abet Sam Heba takrade AA Mensa Sunyane Green Light Pharmacy eho nyina ubenya sa nroyi ebe opedodo atu atonwa frɛ Piwak Natural Health ewo 0248928824 0248928824 ana 0201 000 021 0201 000 Yadoma se St. Andrew Senior High School Yadamo se papa I say course number from Visa about 100 no ade wani a St. Andrew Senior High School for Obano Koho e man nyo dadwene se be out no wa ye wo board no ho ene ye wo day ti so ope day so ope board na St. Andrew Senior High School be ye ne kamade ama ope humasua pade ama ba St. Andrew Senior High School DBS roofing sheet yadamo ase papa Mr. O penchense de good dan bia so a DBS roofing sheet no and I make come for a day amount Kel kit toothpaste and also yam crane de ene ye ditwitwi yesen na aboa Kidi Minister upon so yada o mase papa panyuma ko yada romanti enafia my kuntan ya meti adwamu yi mamena Wix intro for ase papa Wix intro omo Instagram omo adaroma ebi papa ehemi omode amame ti weekend occasion bia wo ko bia wo pe wege papa sha Wix intro GH omo Instagram odebe ma me dofo papa bia be ka mensa wa ha esa mini ndi nkomo watanse achepa onfa ncheme ai na ni nyina ka ho bi omo so ka ho bi ntina enapa ma me ayiko dwumade ye de bro so no me mu akwa na bibia boko de anyame adum ho efe papa Kulenu Industries Limited eda mo asenka ba na nke bisisi ya na ka omahu ko ya na mpese be confuse obia to mo hu ne say na de no ano no yeda mo ase so ma beso ya sene na yedi dwume Kulenu prakasa de ne bi wo ho ebi wo ho bebre ai say unhia so be trans ya no abe so na afi wasa trans asi asa asone so ayi adwe ene mafia free Kulenu adaroma o my self contained ti de ohia ne so hie wan hono enu abia ne sifie nti no ya membre bebre ye no ase na mi hira nyuma ekoso pa mama ye se Adom TV Adom FM Asempa FM enapa ye mami ayiko obeso ya sere ye ne ka mo
yɛda mo asenso ansa oh meka say ne kan say ma program na founder of Nkulenu no oyoba and she been the very first industrialist in Ghana. And Nkulenu ankasa the first industry in Ghana. I can say I had to say mami all industries, especially food and beverages. Okay. In enu krati tinti na yedi ye ho ahyem say ye beboa na ama program yi aye fefefe. My idea. They be kwa ndi ebesu ho. E de ye be ya be kwa ho. And ye be free ho so be kono so na ye kurakura dodo no a. Be sure say mo woni ema. Mo ameso asene akeke. Mo bibi e de client. And I say about time a wo mo ebeba ho. E de ne ehwe enfiri mo ho nyame yadom akwasi ada. Okay, un say Nkulenu ye wo products bebre. Enye abenkwan na nkasa. Nkwan a eye product a ye wo. Okay. Meka say ye osha say crowd marmalade. Orange marmalade and esha say we beka say den na marmalade. Marmalade it say jam. Ye odi bread is so now they do breakfast. Okay. Nti ye wo marmalade wo ho. Ansa na ye wo palm soup base. The two sizes no so wo ho. E na ye wo dokno. Fancy dokno. Ye nwa dada. By da ho a e betime di 2 years. And wow. Ye won kran dokno. E na ye wo millet kenki. Yo. Ni nyina si ho a e di 2 years. Nkulenu Industries Limited. Sure. Ene ayi abena kona nimpa ye nti ha no. Me dey me see ye be friend awo Nkulenu. Yes. Cause bibia efa fie aduane ho no ya hyehye ni nyina kama mama. Ye wo gari a ya package ni dada. Okay. Kontomre a eda ho edi 2-3 days na I say ni boefu no. Ya chicha no kiti. A hyehye no kama ama na ye dry. A package no kama ni so betumi ada ho say for 2 years. Wow. And then say Moni ema nyina mo kra kwa amonone o. Ye kra ni nyina kwa amonone na mmom ye toni nyina nso. E wo Ghana. E Ghana ni ana ye. Sa. Wow. Aside all these, ye sa wo banku flour. Sa banku flour no, wo pese wo nkan banku a, enya se more no be ferment ana. Wo de it say powder. Okay. Wo di nsuo kan wa na eno anu wakan. No anu no. I see. Eno kra wo mu 2 types e woni a cassava do no dosu pa ena nyan dosu kra ena ye wo corn flour with the corn flour bet me dey anu cocoa anum ansa na ye wa uza cocoa Nkulenu dey me say me kan eni abena bekata ni nyina so enu echi no when it comes to beverage side no Nkulenu e won nsemfuo nsemfufo a if you don't know nsemfuo we dey mu adi say I see enu no esi ho sa enye hwe enferment enye hwe ye mfa hwe so nkan we beka say oh we the nyama bebre afranti na esi watumi di 4 years no so organic it's music for 4 years yes we have bottled it esi ho say ya menya ode so was Sunday anya mboa ese mbete si ni nyina bi nyina bi e di nyare bro na what is next time mo fa product no na nke sisi ha ne ye showcase ni nyina evidence sa nyama shishe by in poucho so Sunday coming Sunday these are some of the packages are here woma mothers now mo beba yeah, events now. It's all about first council to bottom kakra. There sales so because of course and they buy the man now uji kakra. Yeah. So ma na yeji. Okay, nti sa product we nyina ye ko adwama so e benya bi. Mpacho hane. Na mmom I say palm soup base no na extra kakra wo market. And secondly, when say Ghana there ade no omo hu wo TV so a ana omo nti wo radio so a me say me sales department wo di ko shops to shop say na mpo mo be ye agigi just I say wo di bibia enye nti most of our products na emba TV so nti
Ni ton ye. It's slow. Yes, but udi kwa manoni a ene de kono wa. Ye be share kwasiada. Enti your numbers ni ho. Okay, numbers ni 0503062597. 0503062593. 0503062593 na wone Nkulenu Industries Limited for the nkomo. Me so so bi penedodo to ebetimi afre number na yenso ya betu ato. Okay. Ntia no omo Madina. Madina Hefa side. Ye Madina Market. Okay. Udu urban council ana municipal assembly hona. Yankasa of Legon eba udu Zongo Junction na far right. Okay. Far right at the very first turn on the left. Okay. Into fast akwani so ubisa because we are within the market. Mo market ni mo. Ani ye come market ye be fam ho direct ya ba beto. Mo na be trim kakra si mo bra. Enti nyame ya aduma ba me fa unsi ha. That's papa. Enti Nkulenu Industries Limited for wo mo ka enapa ye ma me ayuko dwumadi a da kwasi ada ye de bro wa Adom TV Adom FM Asempa FM no. Omo ye sponsors enye abenu nko an wo mo ne ma obobo so enyina no. Kwasi ada bra ho ebi ana when opportunity bi no nya gift because random niema be kokko so onim de ya itumi ye ba also discard crack to ho ase be ya wokofia wanso se omo ye sales ana so to bi ti me ne nkomodie no o me fancy ana me nkombra foforo wo kire ye ba e beto aso yada se papa so go social Adom TV ya wazo ye ampa eda kwasi ada Mother's Day ninti yeto ye nsade afro bibia samo meka ye ho ekiri ni bencha ye fo woni problem de hia ne se u TV ne da Adom no nai pepepe ne won from baba grounds won maya na nsenkyere ni si wo ho pa ba no problem ekwan no ya hwefo no mu wa chi ne bencha ye nti ye deso Facebook crown so timi nya ye live on so wo ho happy birthday enkoma pani kwankyere for the 21st clinic aba sciatica for and there CEO on the birthday Dr. Blessed Foster happy birthday enko enfa ema onyame shraw nyame nyo kese pa happy birthday so Benjamin Benson Duku NDC organizer Awin constituency ono abo asi edusi enwe show na fe lawyer Stephen Kingsley Banie NDC Western North research officer onso ne o birthday ti nyame shraw nyame nyemu nyina kese kusise mo beye kese pa ora Isaac Newton ewa ha se nyame shra no papa intensi so benya adwumawura no ankasa na ye interview chese na ni kuna adwuma no ho ntia na adwuma fo munya study se si watimi asori by this time balance all no adwuma mu dia ene waso be hye papa aseda fabrics ya do mo ase se ya maame no mo be ye fa na ya aseda fabrics o pe fabric papa dia for ni kire aseda omo ka ho binti ene nanom ye di modation ko eda kwasiada ura Newton memo akwaba eda se papa ya mi shraw se wadwaton de odi abeso yasene mo se ye ma wo for omo ho nyefe eda se papa ma yenhwe ede ne kan wo na programs nyina ekoso na se www Adom TV ni Adom FM Asempa FM enapa ye ma mi ayiko amefa mi dwetire nkwankota wo no masene yo we dey etie for michiam na no pay na yada Adom TV eni Asempa FM ase she omama yakonya ntisei na no pay ye be ba kire one or two things ma kire mo invadenti a anabotare ye be ta program ye chi this time ye hu she in fact semiti oba na wo me nti na wo me de na enatumi atete me na metumi bia adwuma de na edu ena for omoda ehunhia se metwintwan ma me na ase ewo se metumi ba fully ebe support owo me na omudwumadi a edo manim etumi very successful enu nti na seda fabrics ye hu se no ma be looking nice and very beautiful na fabrics and normal for the sa enu nti ye so ye asida fabrics ye na ye materials enye fake na ye original na ye authentic ninti no e was say sam yetumi e de be clothe ye ma me no no mu look very nice na e share ejumani enumunyam enu nti na ye ba
board na me shira Seda Fabrics papa panjene me so wunya bibia ma asa wunhunu de oto ama no Seda for na abai nya omo fabrics 6 years ibi ade ama obatan a woni wa wie ma de ya na ye difficult kakra wo de breaker so far as wadwene ye hokra ne ye okay ye difficult so when who 100 na ya munya issue make him ye just say obi ne nya adwen but a man problem ye nya problem o ti ase no ano no kasa ne ye be kamba ni nyina ya na wo nyina so ati ase ora ni to ye da se but day no ankasa dey na mo wode mama no aye beba ho no se be ye ja obi ba who say oba with vim because all be aseda for ase dia bibia be simple mbacho ya hihye adwumadie sronko kra emienu ba ko no se ye wo questions bia ye be bisa awofo no na wotumi answer ye wo fabrics aye dey ma 4 years free okay and afa so no enu twemu a ye saso bebo star na wo pe all kinds of fabrics okay say brocade lace kunkudash kunkudash ne fabric ni bi de fabric ni na fabric na me kunkudash didn't have the fire I see your masmo you have a lot of fabrics and this fabrics I say obia woni din obia woni din obia woni din kunkudash ana ba kuno say the masmo but o manu mem obi atimi she okay bubodi ni entie your cashmere your brocade new but with that fabrics ni fabrics na me bubodi no se wa mass that fabrics unya sa ni mana make acho because we come masmo ya make obi ga say then mashe material mini material masmo wo ba that fabrics e be ma masmo material wo she na wonama wo be da stronko cashmere materials ni say there were a lot around but ye deal with original and until turns afro say wo pe material papa bia say wo dey ma odofo say wa na wo she say me hu say dwumekuo asofo lawyers wo pe material bia wo pe say wo dey dress it and now look good me say entwa woni hwe bia say we look we hwe Seda Fabrics the number one stop shopper bibia wo pe bia no benya bibia fabric bia benya na location where me pacho ye wo Makola shopping mall okay Makola shopping mall pacho udu Ghana Law School ye wo opposite Ghana Law School ana Becky Weeks Makola shopping mall ubisa ye becho ye shop na mani ye D351 first floor na me pacho Seda Fabrics enye material kwa na ye di wunjuma me pacho se emema open quality shoes okay open brooches open cuffless and I say walking stick here be number 4 yeah the swaggy a chair in fact anything and also a man in fact you woni ma bebre wo akade bebre nti we kra mi ntwo no nti se man no ye di e da kra na man so betimi surprise them man exactly nti se bia wo kunu surprise we so do Aseda se ho announce wa surprise wa je swag one stick bia man and we ende ne che bia man ana ni shoe ama no je nya na ye surprise ye surprise ye mothers day moya de ba maye o contact no ma me fan to ho number no o person ni Seda Fabrics for this bankofo betimi abetu omo mpacho an bo so there eno kra ne ne ye ni je omo because oba e be se wutu na wutumi catch other people ye ntumi reach omo and nti etufo all over ye ton so afro se momra Aseda Fabrics na usika se ne atie bia no ye be make sure say ma obi mo waton se even kra no on deal with fabrics na wo ye adwuma office sa ye show nkra se bra na yen chose ne djuma ne tie na be fa bi na tonton na also be end up with some money it is 0244792909 0244792902 Aseda Fabrics o mo number no o pedodo atu aton a na bia ba bia wo betimi akofa bi na gu boot mu na ja nso twatwa ton kakaka e djuma na wa bie no so ati ase number no 0244792902 ya do mo se Papa, Bibi, o final words. Me final words, me
Instagram. Can I say Abefo Akwanso. No. And your Instagram Asida Fabrics. O call Instagram now dear me Asida Fabrics. You know Bekasa. And on Facebook so you Asida Fabrics. And when say mpacho won't me ma na se bia wo fie na wa ma no ne kra yetumi sene ko enre ye sene ne ma command for US. And when say wo fabric ni bi na won't me ma wo de frey na ma no ana say wo de me na wo de me bebia wo bia na ye be deliver e dem of fefe mo CEO nyamishra papa pasa mo de mo jaton de abeta ye chi na kwasi ade ye ma me no be ye sede nyamishra papa Isaac Newton na no ne penny kwanche for that fabrics ano enene ye ne din komo no more are in the pipelines coming because of Mother's Day ti me kwaba ne atwaso me ma me ye kabom nipa so woman Adom TV, Adom FM, Asepa FM, and Frito sunflower oil. Aka bomu ma wa kwenye, ma wa sha woman nyam, ewo enanum da ebasu. Inti se wujidi pa se, woman obi a ode kabom ebe abusua mu a, ene kasa ni pensie ya, wo be sha woman nyam ho. Na sada no, wo be no woman no makoma so aduane, e de ama won de ada wase. Sada no, ensro mamofra no a, wo mudi nkunim ewo season 4 nim no, won be hu sa for ye jom enye no ko Empress Gifty ene kumi guitar so ebema hwaye de eno ti ede kwasiada a eye 8th May no maye hia wa Adom TV so nyumeku a asayasene eye Frito sunflower oil jumadie abuafo a omuta ye chibene Adom TV ye wazoye Sibia me samu akwa ba ya Adom TV Badwam na o hwena fisem mene nkomo no ya ma oni nyina bi Sister Sandy bi ya guys ya master bi so atiase na mada romanti ne de we amaso ye mu sompenti ya na munsamu amoka panifo tie ne ya tu ho anobon so ade amawo abrabo ya ye kwa ye bai obi hia kasade bi ebetimi akenya wo bi o pa se be obehwere firi ne kete so no ya na ye dene de ama no ko adwene na adwene saa ohia kasa ebia asamkitu abi na akenya ne honhom madaroma Adom TV ye di nkranhyensem ebro juada bikosi efiada ahomache no nan nonum apahosima aduanan num 5:45 am Juada edikosi efiada kra de ne de gbenya munin bedi nkita ho but from Juada to ayine de ya body ama na Kenya wo spirit nkranhyensem unim no ban nkranhyensem a yatie no a eno asa ma no ho kwan so besa som yebiem timia senior most man ni teko tego Pani me mu akwaba. Ya me de. Na mpacho bibi aboko de. Adumara kwa. Wo efe pa o. Yesu adahoroma. Enu mada ho pa. Kama Yesu adahoroma. Stress bi anu ho. Dabi me stress me ho. Stress ne ba me kwa mfa so ekenya me ho na ma ye afri ho. Ti manyini di anso misa brante. Oh no, we are fresh. Thank you. Ya da sepa so oba be kire wo sa ne emen. Ya me nshira. Nkranhyensem. O de be breye yi. Sa. Sebe ya ebe yi stress kura free ya. So. Ni ya fresh te se wa. Abrabo aye boy no. Your potoka se be se ye wo vuka. Vuka ne ye VUCA. Life is so volatile. And ye basa. And you are uncertain. Wunim de beba. Adichimu nsem wunim. And ne kra sorry beto wi anu wunim de be si wabrabo mu. Se ba de sikasem adisuam ne mpo awade mu. And si no eye complex. Abrabo e bisi basa age se wo sane mu. Ne watime hunu ne wo mu. And no eye ambiguous. To de bi asesu, to bi asesere. Ti vuka we and eye attempt say e be yi ano. Na ma nipa enya nyina so. Sa abrabo e bisi basa de na wo yo. Se abrabo koye emponi a wonya ntiase ade na abeyo. Sa abrabo koye complex nwan a de na abeyo.
baba ebo eno ano no bibia ni akira eyo unya osika time hu sika ni bia o sabi odi yaw koda wonna because onim ko abefa so unreveal those complexities of wealth no ntia ntina yaba mo amishra wonso amishra papa yehia oya na aropano yehia abeguro ya na mete me group bi a sabi ema be 3000 ewomu na wona ka wona asem awade mu hawa wo famu emema so ka ho ena nkwada na ewomu so bra wo bra wo de benyini ena obu akọ na djuma ba sabi wonya ne sika so ni die ne den to be sham nante asabe 30 years or 60 years adwendwini aha ma ni nunyoma nyina atete aya kokra enti se ma nipa nkura nhyensem a be afutuo ni akwanche na ma nipa no na wabubura agina nan so no timi afura sane asomdwe mu because the work can kura kire se nya bibia na yedro dodo na unim abrabo ayebe wadwene ekura obi bia onipa obufu a wakoma bo perepere e ma hypertension udi awere ho a eka wo yamhye enti ya tinka ekura enipadua tese yetimi kura wo na onya tinka pa unum aduro sa for 3 days come again e ma abrabo mbio sabi minimo bia yese wanya covid ya enda so e ma na koye enti enda so ehia manipa eyedie hope to be ha chon kokromo oni gina so hope ni faith ayare semwa wadwene to a ni padua to baba me entie wo nkran hyense mi bi na etiefo hunu de nyame yadoma from next week kosi ada nyame no a ni meremu obefre ya de nkran hyene bro yenkotie we mra ye ba ye beto aso odasani wo ya hwan ayi na ofri ade na otimi yo nempo he na woko wo sha na pa awie na nwumre dia beka bia dia be yo bia bi san say he na me di se suban we soko sa kasa me kan he na me de ko mabusua he na me de mabusua eko madwuma he na me de ko madusua he me mama wo me he o ya kwada he na me de mabrabo eko se wo be bia wo mabrabo eko a ye fa ne destiny obekora ne yie ne kodum pomponso a wadua be say afede madu me gina we na me ni be bia me de mabrabo eko ko si mra me hu se me kasa be ede ntimi ko sua de eka kasa me ede no ho ene se na me gina ho me de mabrabo echen kuran etufui e ho na me de mabrabo ko me mabrabo me de ko anigye mu mabrabo me de ko kosi se obi benya me so mfaso mabrabo me de ko kosi se de ame bia no ebe kenye obi no asode waka no aye na adwuma yie mabrabo me de ko kosi se de ame bia no e de anigye ne nkoso be bro obi e ho na me de mabrabo ko na ranko ama me ko bu nkunta beti me sinketi aka se mabrabo so ba mfaso ma nipa dasani e ho na me de mabrabo eko wo so hin na do mabrabo ko ti se anopa bia before abesoro kete so pa no wate asemu ya e de no bebu abamu at least wate asembia e be shorting obi hia sa asem no de asore ne kete so wenum ne nsembi e na ni teku e de bebre se nkranhye obi o yare pa Rebia na yare yenka kasa de bi fa na suma nka no ho ato no unya just Adom TV from Joada edikosi fiada mo afidie no nkoso anda ha no num aba pounds meduanan num na wahia ni teku na nkranhye odi aba ti Fridays na de ebebie phone lines na ma na wonso gotime na di nkomo busebisa no questions e bia week ni munya won say week ni na no yentimi mie phone line but Fridays na de oba live na ye say question bia na otimi abusa no papa ene ma bay na ye be kasa de afafa ho ye be hwe se adwumu yare eno be hwe wesi krom nanti bebre ena enom nsa ebi num adubone nya ne pa wo de wonsa ka no wano ka abe subane kwamba so ne be fe na nipa nya ne gie ne timu a onko pensa na adubone empa ne gie ye be ka brabo mu nsam on se me obi aya me tu nipa fu e wa adwumam akurakura mrante ne baba ne mpani enti suahu na menya free sade mu e me se menya nipa ba ko a emudu e wa bontene enti ni amesua e wo se nipa na behia no mu no baba tu TVs ne nyina e se obi asem safo ebie ehini obi die enti ni amete na bonten no se bana wade sikasa mi nyame som kura no ebu wo som nyame onim kan fa so som nyame na dia ne so wo som nyame no nam odatwede asem ba ho se me fura kwaso bi do no se sa me nu nyame ho adabu sam dia mti se ye kura ye ho enye suahunu ni nkuranhye betime hye nkuran abrabo ede
abrabo e de papa na abrabo of 5 elements obi be friend physiological needs ni amedie ni amema maya hodne be friend self esteem say na medimu ni ehu se me so me your mama you was self actualization say me daachi ni o me hye mu no be dead pefe ena mpunkita hodie sexuality needs sa na me nyina kwan ben so na me fa me bubra me na wie peyo eno na ye behwe so you're going to look at the 5 needs, the basic needs of life: self-esteem, self-actualization, physiological, psychological, and sexual needs. You better say no way. Ni ape hu kranche sam. Yeah, sure say enkranso be nyomu chefa wo. We be ankwada kwada omo damakoma so kese because me hwe abraba ye bo sem ne ya. Enna sem na make say enna fifie. Eja fifie waja TV enna mobile phone na makwada no. Dan kwa makwada na benya ye panimpa. Ana oba mobile child. Ese kura sa akoda we na ye hye ni nkwa no hu na brabo kwane se wo faso mobile phone na ye ba ne ye so de ye na e ma na brabo wie peyo nye mobile phone pe ye akoda ma se bi obi e fe na abawa me sa nyame de ya wono kura so wo mpone ye wonim ne ye so de akoda na ye ono aba we suban na be du akoda mu o se me ba sai na e bia ye se wo nyamre se wo kwa adwuma se wo ba na nyam suahunu bi na o gina so di bubra wo mra woni won ti me surrogate father ni surrogate mother amankwada sa nyame hu ye mobono nka ye ho na dadwoada na wo twofofo no nkometo yen ani mfi aka sembi se no ebeboa ye nyina ti da fiada ne de ono mbenya nkita ho memia mani ayo mia wani ai ya pedu se mi nyonti meyo ai ne jumana na wa bai e bon pa se ebedo na fresh no ho se ya ebi na makoso da ya bro no nsia so enti no enti ye ne yemfa unsi ana bi ho hobie mu a me man ka se wa sweet wo dey feel tete amini mu se ya na adom awon fa na da adware wo de nyame ase me da se papa me da se pese me ye fresh da wa stress na che dodo me shira me tie wa futuo ni bi se me de be distress me ho mate me da se papa ti nyame ya adom a from Dwada de kosi ni fiada e be hia ni teku 5:45 am ya mafidie ne na ha ne tie bi na mwa pa ya mpenifo bu baby said o twasa no ya na ono wo hunu se na chia bia wo ye wonim se ye ba lai o se nya bie mu nso ka ho a na tumi aboa na ama bibia ye kama pressure ne do so system ni mu too much pressure ne so ye hia nkranhye se ya na tumi aboa ye pressure ne so pa hu se obi te wo pa se teri ye bofre papa ene ye pa mu ahwa enioma hye na adwemu hu se niema koso sisi na abrabo na yebo dodo na aso nioma go se go so ato back how Ghana must go bufu I say swom Ghana must go ya de bufu no crab black quality or your die or the now one sure no ni ko bu ye be hwe mu nyina wonyamedi mu fridge ade kro mane na ha ye hia kasa we mu bebre ayampa uko social media no bi chiro bi to hono mu a uhu se na ahye obi nkran no ni ade so ate ase ye be hye nkran etumi aboa ma 11 wa anwene ho bi baba asetena oye de obetua to de ye so obi atua so pesa okwan ye ya this etua timpanifo ye sere mu ye etua yi mama na manifest o kwa be hye nkran so mo hia bi o amanyafo yi mo hia bi baba from them ni ana one suban eye nsunsonso e de madanche eno kura to so hia kwankire ne mpo nkranhye be ma ona Kenya ho na ona hu se wa brabo obo no e ahyanso de ne mo obi a wo ba because papa obu o ha o kwani tri mu fan yo obu o botaye panti o de ba amanyo no mo bo wura mu pe no obi achim na dwen na chi no because because ana ngoma na ba ma yi ya wo no ya de no kre na ne ye de utwe adom enti wo ya adom nioma ko sha manyo se mo abesa kra uni mi kwa ka se uni mi uni wo shi obi a onyin che wa betu atwa na no ese sa na akoyo ba nye sa na tie ese ka sa nsem na manfo hunu nyina so a wo de ye adwuma na pressure na wo ho no pressure ne opompo be babra boy pressure wo so na pa ye wo nioma enan a obehia challenge threat bibu be shaw abohu demand adeso be da wo so na empo change. But how do you adapt without being angry or sad or worried? Any ever here? Sir, yanka sabebre. Dwada de kwesi fiada bia mafide no na ha wate. Ne tie sansem we. Ya papa nom ne ma menem politicians.
e be say that your segment amamo because we hear the pressure no so enye easy omo na ai kwa mbe fa so a wo be bu man ni ye fi say na pani akan se mu ye ni ye a emu ni pan so e be di ye ba chia pe na ye so ye chia nti nyame nka mo ho ai na mu ntie na mo hwe Adom TV na nya kasa keke wo papa mba ha no a enkosi we de to ha na we de ato ha ni asa so soroko na team de team ya nya man sa e se nyina ye focus ati ase eti me na ye sponsor success St Andrew Senior High School obatan ofo a wo hwe me o pe school do ba kwa St Andrews ye boarding mo ho ni o day ti sa akra ni pede a otumi ba se boarding so obetumi abeda school mo ho courses ni nyina nso ye kire bi o school ni mu DBS roofing sheets e nchensing e de good dance ti bibia ye dan bia wo hia nchensing no nya DBS for de ni bi e bebo papa Kel Kit toothpaste enfantutwi yesen o brush no you use atwam 3 months asesa no yese brush no so ye use medium koto hard bia entiti organ no enkra na ye soft ti wo top brush and to akeke hwese medium and soft koto hard ni bi camera me da zo bo tiri nko otum so use hard na che ti atwam ba 1 year on sesa na brush yare nko a yes mukes na meka use medium and soft nkra na ye soft nti unya Kel Kit toothpaste ibi de to soft ma kra na so a nse ne si de bia na wo sere ya do mase na ayi kidi mini syrup nso ya do mase akra on pediane de ohia ne kidi mini syrup no ebi 3p garlic mixture nso piwak health care wo mo na dia aba wojabroso anansi a kire me nan ene kesie bebre no numbi moja no flow fine wonya 3p garlic mixture ni benu mababo sa nyuma ko nti ene fia etnase nti no piwak for omo ye special people ti wo number no pen do do atua for 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 021 0201 000 one numbi garlic ye ne wie ne ye odin ya ne juice 3p garlic mixture numbi na emwa wo mada roma ne de afisem no ebro ye kono man hene kwabna sante atnase pensem mu no braso no so e de atoaso e da se Well, yes, I buy the winner was here. Thank God it's Friday. And then I'm just saying, so or the chair. For your pledge quickly. May I funi me jitu said the bema from Puntu and Munyam Shaba for piano mayor. It's wo now do the share on a change for him, Papa B. A ditch one was Papa B. A Napua for Papa B. Alice Kupi, Papa B. Alex Badwam, Papa B. For this show, me George Boachi, Papa B. You know, now do the show. May nyoma esefata amasa for etimi ahafu etimedi nkunim na edi enmunyam hyenso abre of my Ghana. It's very, very important. Be a proud Afonian. Na me fasa akonya yosumbo regional minister baso ye kan wa ha se ka bia lodu abroso na ebetimi de yone abano enmanim ya regional minister George Boachi otu anamon quickly ye ka say driver ni no de esefata bia se asotwe bia no omo de amano ama adwumayefo so mubu nua no no one also a tutor and a monum. Very grateful regional minister George Boachi and our members of parliament in our say more support in great your potential flag bearer and presidential candidate Eric Opoku. Good morning. Your wisdom port Collins Dauda and Afi Nimunyam Fone Abuafo Mukanya Dr. Benjamin Almighty Frida Prempe Ira Bobi, Deputy Minister Sports, and Ira Bano, Munina, we are so proud of you. Samoka Ahafu, a year in this radio. Your Council of State Rep, Nana, you are in contact now, Butu, and your child, that was it for representing Ahafu.
on the Council of State. We are so proud of you. Anafi, our addition now, so Yadamaso, Kwanson Kosokra. Mamma, we can be able to say, Deputy Minister of Information in your bar, Fati. Also, Papa, Onyamedi Chair, Aduano, Ebekwa Koyeno, Nyami Adma, Saturday, Friday, Saturday. Me per details in the man koye mistake. Sunday one. Okay. Nti eni me ehyeso dia na ehyeso dia na de. Ti de aboaso ti mo hye no so. I want us to the Abubakar family respectfully inviting all of us to the final Adua prayer for the late Alhaji Abubakar Musa. Alhaji Abubakar Musa. Onyame adma Sunday 8th May 2022 Patricia Nso Sunday 8th May 2022 Arapa nondu pepepe Aboasu zongo Okwabre East constituency Asante Mantem enti yenhye nso na yentonso that means the Tafu road. Yeah. Oh okay a confusion no case of Fence road. Okay, so ntonso Aboasu. Yeah, okay. Those me chira de Mampontinjans Kukum Kasim Safu Wono Antwa Honum Nyina tell him more. Bread Yegusu Ebre. So Deputy Minister of Information Modiano minimum says no Hausa Kasim but Yedi session and Ayako. I was a free Kumate there. Oh, okay. On the Kumasi maybe I mean Aboasu for they are noted for a particular business be. And crafts. Yeah. Obi to me I politics is no bit my politics was Asante region part to me do baby award. Yeah. Why are there? Yeah. Obanso. Na men kano. Obanso. Yes, started Asante region na no esira kola no afre. No dia terms but you are very good. Yama na yako. When near Tembia friend radio so. No dia terms esira kola. Na baby what to me right there. Na fatu no to me dia. Ne kasa ni nya. Ne wo. Adana me ni me sia wa no be was wo. Udi kumata na di se hunu. Santa no staffer staffer. Okay. So Nana Bafo so also was that from Gabriel Kinsley Brimpong 97 years this weekend war Konongo. Did the late Gabriel Kinsley Brimpong 97 years da onyame fa wisi na onkra kama kopem se nyina ibehia. Nti e man nyina so emamoyako Emame Lucy Brimpong ofe aye UGMC, Mr. George K. Brimpong, Kumasi, Mr. Lawrence Kwadjo Brimpong, Belgium, Mr. Alex Francis Brimpong, Italy, Madame Rita Prempe Brimpong, UK, Madame Angelina Brimpong, Kumasi, Raphael Brimpong, Accra, Faustina Brimpong, Accra, Georgina Nyako Brimpong, Italy. Muna moso yema moshadi mo papa da for me. Gabriel Kinsley Brimpong, eba beta mochi. Yeka say die Penfo Trasia nesa ukrom hini mehu bia na makai no. Na kamro nso. Yeah, mehu bia na makai ukrom hini. No hofo. Young man pa. Assessment there. I'm pretty about there so assessment. We administrator quality. Good. Very good. You administrative crew no. O really gon. O science masters will go no kwa buche ko courses bebre. No. Nana, oh young man. A guy. 47, 48. No. Let me do na chibe 3-4. Yeah. Nana say nana charge abane say ye bodwa kanena na wa bem na be ye bodwa na be chairman. Oh dem say your competitions ma kwa chairman ba kwa no. Me no Dr. Srebo. Do ye electoral commission. Cardio do. Doctor ye kaze no. Doctor no wa base no. Dr. Srebo. Ofrafo. Debi. Oh, Dr. Srebo. Cardio. Yeah. Ofrafo. Debi. Na otwina ko. Ninia pa. Ono ne maame. Ana Nana Srebo din Nana Srebo ba be din eki ana omo maame ne Nana Polena efri papa ba
Titi bi obo na Napolina wone na Dr. Sebo Mame. Okay. Ene dey nana tabrubu so papa ba ko. Okay. Bisamo e mane nya tete ma wo. Ya betina nkan na eri fi echi. Obi timi ka se me wo fa ni nua ba ne se wa na chiri ba nan. Ne ba ba nua yeri ni o de na bibiri. I see. Me ko last 3 years I'm ko chairman. Oye you were him pepe no. Menen doctor na ko chairman, chairman. Nti ayi na be ye wonu akoye oto sofu ya oye Ghanaian movie. Sofu ya oto nyom pa prat on friends sofu proud on no be na omo bo mi di wose akwa we di na ma Jeffrey no pa na obo sika no a na me no oto what's go go by ti akoye on TV to a na ni di a wo twa bo bi and ma menye no obo ya no ama Ebiachia boy crew Fachias na natabro bonso and how corridor my free na Debbie na free different side okay na free different side all right okay so my mention DC all to more na wi na send the message what me can just watch out what afiwa ma na eyi no what this year the year fi ending there oba for there no wa ma oba kolibu a o hwe obi this year kwaba o project rugusu and so in the first phase no yeah in the first phase okay rugusu about was bi akokama ho nyame adom ya to twitwi bi ama ho o debi na ma say there mo maintain obi a o nyo bi a bi free mo bi realm nti okay normally na battle they are here na say so we DC boy MP boy nti MP boy no so mo fashion nti o group ni nyina no Adom party more fashion so party more o mo dia no ne wo mo yede bibi say ni onto MP no MP ni pedisi na party a wu nim no wu timbe chedi na wu party na yese kan wasem de do of course onu to menu anom bebere me judi what the oka was na say me nim MPP mu kora na bia menu a wanim it could be true yeah and it could be false of course but never true no so me fa force 11 come on no what is it 11 ni the tell you how to about be free go let me say so far enye ho ne edu baby edu ni e na me say don mama so oba obe free ho ya te no wasopem but the me chere say 11 no come to say isi ye di ye nom an ye dware 11 and what asem to say there was somebody po say on say I'm say last year yeah Supreme Court to say yenuanu mu bia omowo asen no omowo techimaya o baby I'm say High Court na techimaya yeah me be the injunction kwa koto so makonta honum no and was say there be untumi ni nine people of techimaya say omunya MP yeah no ba so kan was untumi ni nine omo be MP but e drew asen no for so there the same court na aka say obetumi deny asen no for so many MP unfa mango enkoto to board yeah but say enipa bia enipa yen cancer unfa mango dem say me chira o compare apples no mango na me chira kwa we dey one of na yi levi that's what me chira wasam kwaku yi levi se se be akoko pie ho na peta me free ba na ba bia wo kasa say no for dey so omo dey omo ye nipa so bia omo dey omo anya bia omo anu ebegu ba edura say no for dey so omo dey omo anya mpia nya me boa okay say afenyo markets me no afenyo markets me na be sia bebre emre be ayeto district assembly election okay yeah or the Ghana court district assembly yan to the whole 8 months ni the assembly members so me ta na ye wo the ni assembly members or the court ye the no munya juma na mo ta mato na the be no mu nyina afiri mu tie kwagu ana ye de enti onu mu nyina afiri mu Did na person and the court say the whole Ghana Korean assembly members kra no man be bokra yemo enti court no e grant man at the about 8 months ye nya assembly members of the whole Ghana but e duru be ne de ndie so dem batter e duru be ndie ye so economy no e duru be betumi asai e duru be ya mpram ya nya o man no enema bebrebe sisi enti we ngente enye. That's interpretation. They say 1992 constitution in the actual for. Ona otrana. Ghana mrafo. Me lawyer, but Ghana mrafo no we say dey ko dia interpretation you know, the actual 1992 constitution. Ijomo mintias you. Omo interpretation say esu to interest. As I know say omo ya the papa na say.
I don't get it. You are right. Of course. Say the mimisi no. Say the mimisi no. I said 1992 constitution there. Now to be catch them say group B for so there. Omo enya MP kura enya we. Omo ka san trophy. San trophy ni akofo. Ayi for no sa. Yeso omo do mu ni MP kura enya we. Be drew ayi the as ayi friends techman no for there. Yeso o dem. Okay, a court Supreme Court. Say a MP, a deputy speaker. A friend, first speaker, first deputy speaker. You see, do a video, name call for no the 2 Abama, as well represent to Omo, in tears or a parliamentary or a parliamentary. No, what's the sir? Apples, the mango, and not the idea, it's even call for the Dominia representation. Bedroom baby so dear, yes, 1 ya 2 Abama call for genuinely no dear, Dominia representation. Na some na cannot tell you can ye njanti MP a wote akunya so ya to abama so one friend who so ye MP bi enti hofo no 1 year kra no mu ni MP kra emfa Ghana for sa about 2 years in ye omu ni MP enso no e court to mu de mu ni MP kra nya we ba ba before de e favor nkonfo bi de ye so omu ni MP nti sa court be na ka se omu ni MP ko Supreme Court first no na eno no Supreme Court nhihye mu no any electoral commission is omudi omujuma somudi na electoral commission no no nso dey juma say baby o na police station ya kan that's what we say no we say now the question Supreme Court say ta court and for the court na Supreme Court of 1992 constitution no more interpret say the mo etitu o anything come on we na dey fear but the me patch na won say 1992 constitution no I say it's actually no for o interpretation say ba ene niema ekoso ene se die si koso be enchirima ane ye kire wo mo niema wo ye kire wo lesson one say Supreme Court judges ene High Court judges Appeal Court judges bebra abako so nza bebra abako bebrewu amanyo semfo bebra abako yes bebrewu bebrenso bebre wo bebrenso be ko entra wo say ya o bebre be ko mafoforo aba amanyo sem sa abrabo nan kasa sa enti ye re of one sa ye hwe nyina yensa ye hihye bonso a ye hihye bonso a ebo a wo hye a wo di so ne se wo se ye hihye bonso a ebo a wo hye a wo be di so a wo ye be bo Ghana fo ne se wo se Ghana pharmaceutical industry se wo Ghana no omo krakra no ne badodo ne bo den ntie mo musika no mo fa nye factory wo Ghana ha no mo tumi nye nduru ne nton nduru paracetamol kren kwa bo sen ko fama ana jo mama enya asade no diskama wo ama 11 no so no matter no e body bi a wo ka no say born na wo share no e le tumi the factory ti buy ya to me go won so ya to me go what university kra what factory no what university wo won wo ka tell me say sika na de man ni pa fa wo mo adwuma mu e nya de keto a wo de fa obi factory no ni pa wo fa wo mo adwuma mu e nya de keto a say be university e boy ti say e bo papa and so there be portrait for no there be e koton kokofo to ni fra bo chiri ba ade ne fa sika nchem na omo a tabo omo yankoko Ghana ha no omo nya bibi papa mfrim na yankoko no Ghana ha ne produce nkoko Ghana ne yankoko papa ana woni akate to no akate farm Prophet Thomas ne your mama e ko no kram so na di akira na wango amankobi baba kwa akate farms ako uni ukro do ma ko he do ma factory akete say bo a omo esi omo na say egu Omniska de free. Na oba otutu ni omagu asa. Debi. Wa woni ha wona interview omo last week. Yeah, na me feed ni ho. Feed ni ho a chese egu. Na you know 10,000. That's a we do so we do 2,000 we na ide. Wo company. Na company no nipa 100 na ye adwuma wo. Na na aka nipa 20 na ye adwuma wo ma. Company ni wi. We show mommy happy Mother's Day na fi mem ko honorable. Enti the American say we show mommy happy Mother's Day. We show mommy enti say ho na say we say o shebo na wo ko gina north say oh one village one dam you be 400 afi ba ko abra parliament kra to be 120 na alhaji muwa a gane pen wo de call meka wo nkonfo bi na de call ye na ya be friend alhaji every time we president edit na nei ade aka na man say o say nei ade na aka o say dey omo te man tell us so obi na president alhaji dey
Messi alaji muwa anya ne pe no de ko meka na tata no wa buchire no ko meka no wa buchire no a no pe president ni ye no a obi a wanyini no wanyini duru sa atam na no PhD woda no ko meka na wo so we no be president no ko meka o be president ye de get free Ghana had ne ko abuchire ko ekra o mpa ye ni enitina because alaji be no tantro alaji papa be no tantro o de ko yen konzongo ye ni ba ya na ko bisa se o alaji bia what tantro da alaji mamu ba ya ye alaji papa enti mo tantro no da bi misro yen kasasa wadaroma paton tumi nkasa mame wadaroma untumi nso nkasa ntem say I take exception to that no utimi kasa fidie so me say I take exception to that way me chese utimi me kasa fidie so de wadaroma enyo dia ye nyina adia sabre ya be wo ha dia mina nyo dia ene wo kwatra ha ne nkoi mina mato sa from wo kwa se timi kajo se de wo kan me mpe ene mfreme wo ya nkwa mfreme ejimi nya ona agina ejimi nya ona ka de ope bia de be se me nka de me pe bia madwun mu do me nyansa me nka se ma me de me nka na me se sa kasa na wo kan efa kasa kam kan fofura nka ape sa sam na me kan entim ka kasa kam kan fofura enya wo na wo kire me ma kwa nchere se ye se na da ha fofura nso sana mote ana free we yi ba o sa de ko me hie mu afo e se ron painful ti enti de mpesa me kama ni se ne se de mpesa me kana se alaji ena mo ntro ni ntino na ko gina asirem ampa so John Fro o ma na ba so unu se me birthday 14 people me ha na fun renge na fun renge ko he ana John ama da me da wase frɛ what kwaku ni anka me be fi abetia wo na me nka ho so birthday afi ba kwa sa kan wo fie okay no kasa 28 alaji die amai you say one day say one village one down the way o me da wase na ma chat ayo ma hwe ya fo nyina titiri ne me mansofo ya manse south ne important o ma yansa na me to aso no ma mini kan fa happy birthday kese pa ma asantemawura yes Royal Majesty His Royal Esposito Otufo Osetutu and a private life and Berima Kokudia. And then Yamiadum with 72 years. Or he no one kwaso. Okay. And then Yankwada. Piao. Alright. Question ubisa Kokubwahi. I say ubisa a simple question. Ubisa say he live you know a kwase. As I said, na Kokubwahi abefano say I'm on a blank check. On try amount to be OPB and function so. Na odi fribenkum no de akosi nifa no de wiase no wa frosoro no wa yesi ta asem yi live na asem kra wanka o yi live na obisa no asem wanka ana bo share na de na sa omun sem na ya na omokeka no omanu bia na ye mesere bia na ye mesere ne se wo betra ha na wo kasa nsem ya Ghana fo e hweye time na Kokubwa hene na aban wo ho na ambulance wa Ghana nyina na enu 15 pu ambulance so obi yare a na afa no obi yare a ede ne be ko hospital na enu 15 Ghana fo a ehwe ne wo constituency bia mu enim se anya hwe kura constituency bia nya ambulance se ne BBC wo ba bia wen ne ko uyi no to nchen a se watoka ne keke no adwuma asan fa yenuanom amomu anya kwan ye adwuma eji so betana na ka se na bohye bi ne ani so na we ya omotie anom serew if you said de ne banya ambulance service adwuma ye ne ni agifi sa ban na ba wa yare ambulance be fa no hu je on yare mpo a otebe hospital anase wonam kwan so kwa hu se ambulance wow no hu se aban na ye bibi anya hwe kwa won si atwere ho manso de bia constituency ambulance de enya na consensus be na ni bi o man mu ahafofo mu obi manso adubia constituency ambulance another than China ya san kwa de bia si airport bia region bia ye kumasefo ye de sabe si ebo se ukọ airport na ye si na contentem kone kohwe o man wo de ukọ kumase a aya afaka to kaso free plane kaka ne kohwe bi ne hu se airport ye si wo ho enti ye kumasefo so ye ni age nurses are now fie be 4 years 5 years ya postu enti wo yare na Kokubwa wo kase bigigi wo to form sisi ya wo ko hospital nurses be he on nurses na mo
montimi amfo madwuma mu na ye be fa na be hwe izo betan na be keka se na ye na we na ana me mente ase anya hwe wo fa asefo mienu no free education makobi na o se kan ka se me mfa wo monko na ka wa ko tue ska se na GIS mu nyina wa ha na do maba na wo se kwakubu ahe ese kwa na ontimi nko ye chairman bi o na ka do so do mu ko GIS ana ka bu ma memra the substantive issue so na kwakudu odi na chia oba ne na mo nchen sa na ebre na so o man Supreme Court asembe no kai Supreme Court asemo kai minority leader Honorable Haruna Idrisu no oni nuanom court o masemo de court anim nyina ne se court mfa ohye ana se tabro ento aban no so GRA Ghana Revenue Authority so say yi levy na parliament apase no omuntumi nyeje if you say omun susu emu no muhu ne say ebra na parliament passe ye no na omu inform quorum na se nipa na ne wo ho no na nso o masom de call ya no na court no gi nsem no o de to nseni ani ana wo hwe na obusa ye nuanu ma lawyer fo a o mbeka kiro enye so court so kogi injunction ya na de amawo nyoma bi na wo se wo kire we say ye Ghana your court system no ye de ne ye the adversarial type ye were inquisitorial and ye were adversarial. They say oko francophone countries French for any ade na judge no ankasa kwatim ko hwe asem num hu say oh ye no kra say so parliament ni ye adwuma no omu quorum no omu form ya na eno ye francophone like omu practice the inquisitorial ba ye ha no ba judge ni ye passive ote ho wona ade wa asem aba Oma hene kwabena sante a wo ya hafuni ba bra beka wa asem a wo di aba kire me na meme Papa George meme hwe se wa asem na wo ka no ene mmra no me de toto ho a udi bem ana udi fo ansa na meme da nti ono onya judge na eba be ya wo eba be di wo asem ma nti na wo kan a omu court se 2020 aba no mu nyintum no a court bi sa omu se omu figures a omu de ba ya wo ya no mu ni figures no anya judge ne na eba be ye case ama anya judge ne ko fa figures abro say we 20 fa we twa we na judge bia no ho be yesa your system no allow sa nti wo court as a minority group say mo kwa akwaje injunction e de ato yi levy no so mama yi levy no ye mfa nya adwuma ye to ebeti o man mu no mo mpene ansa na court bia be grant injunction no ohwe nioma bi ohwe say aso say injunction no man fa amamo a ede ne besi esunsanso ne sei okay se me de mamu nso so a esunsanso ne sei ye hwese afanu mienu ebi a o man fa ne se me masase eda manso de bia ana wa sase na usi dan wo so ana me makoko to se masase ana o man ne kwabena sante abefa no usi dan wo so enti Mr. Omum fa interlocutory injunction ento no so sebe ya ebe restraining no na on to mean asase no so mpo na mpo wakwakosi dan no the court is likely to grant because se wa ma injunction na se odi asem ni wie na eba se ampa asase na eme dia wasu dan ya wie edan de kobuagu ana yende ana de cheme in such as instance no court no obetimi di injunction na ide amount now oba yi levy asem ya o se court ni mamu injunction se be yentumi nyi giska no na court na asem a o kan ye ne say se minority group injunction no ya mfa amamo a ana se ya grant a ebe ha ban ana se en ha ban the entire of the aban mu say aban tax ayi nyina na ye de boa aban e ma aban de yempuntu djuma adi nso so ye electronic levy enti the oil transaction wo ni mobile phone so wo ye wo internet so ni adi nyina no eni am no ka say obi ye transaction enti say court no ema injunction na che say kosi se court no ebe di asem na nka say wie no nyoma bebre betima nyoma bebre betima anti o man ubetimi ato nyama online ubeye o mobile money ubeye we ni nyina no there will be no records to show say ebi a woto ade we o eBay otuaka
Nti o senka tax a 2 ni bi a 1.5 no eni ebi o to be 3 times what send this car ama kwakubu ahia send this car where you say what away why na kwa akofa sa data no aba be check na aban na aba be gina ade enye yi na emom court no nimbie mu no ohun ne se wanye injunction na antum na ojaima ye koso gigiska na se mpo se court no si odi asem ni wie na ebeye no kure se de minority ne ka no ewo mu se na nipa na ewo ho no inform quorum ana ye pass bill ne dia na se emra no anko yie nti se anko yie na se Supreme Court ni gitum se anko yie a obi biara yi levy no ehya ase 1st May a ya tete ni bia no record no ewo ho GR4 no wo ho enti no an say ya reimburse ya usika ya te bia no ye be send wa de amo eno no eye practicable e chen say e di njanhye beto so ni e be wie na bia aban no adi be de enti amekani nan say me sendis ka bi ma me yonko baako na say sika na me send man ni number na me send man no enye active bio wo se code ni refi enti na on to me nkonko yiska no enti o ka kire me nam se oh enti say kokume ne dey alo no mom kra chima adwo so say me report ma me network providers na o mo betimi ahwe na o ma sa transfer sika na dey ama me enti quickly na me frame me network providers am ka kire say ni me kan anom so o mate enti me mo 5 days mati o monka o ma me kwa me refi me wo ha na me nya message after 5 days they say sika na me send koma me yonko no me report say sika no ma send akogu wrong number so no o ma transfer sika na ma me ampa me ko we sika na transfer ma me enti say court edi asem we a ahwefo ene o ma etie ye asem ye ma chechire mu ene de kwakubu aheka ede de nam Togo ede de nam ayi Burkina say afi o ma woni me ya adwon what ade na say eno any court no asama waso nko na ye ode eye obi ade enti o man asam ni nyina no enti court no enye mfunso bia ade a ede no ka na ebu wadaruma ma mentimi nye emra no me kan ayi kan say emra no so o hwe mra na judge panyi bako or say the law should serve as a lubricant. Just say eboa ema nioma eye ba ahoharaso. Enti se mra no ba na se ye cheche mranum na ye hwe na be cause substantial damage to a minor judge be no be penny. Okay, so some of the concerns about do you think the GRA enough in terms of education, because a lot of concerns about up. What do we do? Because that's where the interest is. What do we do? Say the bear and coffee fast. What do we do? Oh my medicine. A Juma was a GRA. Me, with all honesty, omunye half mpo. Ana yentimi nge adwuma no so mo GRA for nkwan so. I was say NCC Information Service Department omunyina yes adwuma ni bi in terms of education. But omama yenso ye remfi say ade bia ahyase eden. We always say the ekosu first time ye de saade yaba electronic levy no aba no. Engigi bi da ne akase ye hwe we so ne de atu anamo sei. Enti eba in terms of deduction ne ade no eno de within the first 2-3 months ne de o man ebe ye den ansana afa after 2-3 months na obo say yesi kwan no so no minyi ni say obi abetena aka say me sende ebi 1000 ma obi no sanke eteme 10 cedis na so say ateme 20 cedis there be wo say ebedu that time no na yebeka say ya cross the T's adot eyes ni bia enti no mesre Ghana for aban no emma so bebo yen kro no aban na ba say obeboa ma yen asetenam
etimi ye ho etimi ahenhan ye aban na ba say ya kwan ya enye a ogusu a oye obeya amaye aban na ba say hospital agenda 111 a eye every district any bibia benya bi me district nyame adom mi wo bia contractors wo site enu nti na wo say yetua yi levi ne de support aban no ye ntumi ntina wo fa yensa enhye dem refam na ye nka say ye ja bibia bo aban no so e ba sa e be ye bosia bo ne koye bosia bo a okubu ahim nu mienu ne ba betua ne daachi ana won so se de wo tie no wo ntua e ba sa me a me wa koma pa me na me ba bebre me ba betua enti na wo se sa abre ya yetumi esechire asem no na ye no maduro enwono he oman de ye koso yi ayese wo fase nantini kuro umia wo fase ye ne ya osu wa mia nso so adaachi ne nan ne betwa awo se nom aduro enwono ene ya nom aduro na enwono ne na ye de hu ne propaganda bi ndisi fo be ye na say na ye jaimu na egu kenkran a de omo pa no yeso ye ntena ho e mani ngu kenkran nti Ghana for me sremo eye adunyo ana ye nu ni sise wo kasa 28 minutes me kasa 4 minutes kra na menya akata wo kasa 28 minutes me 2 minutes kwa menya nu okay so o my enti me ya Ghana for na ma sisi ye me ya Ghana for ati ade na se implementation no ahase ade bia ahase a problems in Kete eba. And these problems are manageable. Okay, so Emmanuel Asenso or North Carolina, America, Mr. Emmanuel Asenso. Good morning. Ono Hokani and Nemo Friday ya chairman of pay Margie Bramos Moshebi. Era Emmanuel Asenso our North Carolina. Kwaku just 1 minute add up. So Bibi Adbekana be a free man if you go breaking very quickly. Then the next issue. No on tense my canas. The okay then a woman on Tiasia. What can you be Obemono? Also on Tiasia. Also also on Tiasia. Yeah. Ghana Edry. I young guys I make crowd menyes na kakra. It's any kwase e betna radio so na TV so. E defend near my papa. Emu de way na okay. Because esa ema emrantie no mo young guys na di akini nyina say we no mo di esa de boni bia no mo defend. Emu de way. I didn't expect him say nko papa betna TV so kese no defend him. Emu de way say ye di sika bebre brama wo aba we betna konya so wonye sika nko a ye revenue ayajeje about 600 billion. Want to me and see hospital, regional hospital back, district hospital back. Okay, 5 years ago. Oh, would you try work as a car? Mammy Kata. And come in when you see car about with some more than 600 billion. What you loan more than 250 billion. 120 hospital back up a cry. 120 secondary school, brand new secondary school, back up a cry, won't see. Ah, would be university back up a cry. Ah, would be see hospital, district hospital back up a cry. Would mean a road about 100 kilometer road, a bit more free here, Kumasi Konko. Okay, what you say? Now, over catch them say, and ne. Yen Sam wow, now 4 billion or pay. Now 4 billion, I bet to be the aya coin. And I don't come to send MPP, maybe a cat on radio on the show, Asempa, or say, I say, it way you live in a Ukraine, you know, Russia and talk on the crabby die. In the Munuka. We in the Munuka. And teacher say, be bia. I had somebody free secondary school by. Okay, so Kwanya with the free secondary school. Okay, so comedy and the free secondary school. Okay, say, almost say I tell you live in the crowd, cruise agimpo, almost strike and obokono. Yomubija. Since you started to ya. Omunya, Omotomuka. Since you started to you live in. And the cruise agim for strike. Omunya. Just a memory yet and Tantana Mamone say, Tiana Wuhu, senior, Genia Bre, and when I walk at him be. Nana me di wo ya ewiano. Na wo ka se my conference area. Me di wo ya pa. At the point e koso awon Canadian NDC me frafa. Say your mama koye yi, your mama koye program. Anu am alternative. Anu anye say ana wo. Chana kan na. O ka say I say. O ka say. Whether crossroads or whether counter. I don't know. I told the crossroad. No, baby, you're doing it. Baby, you're doing what you do. Whether you do crossroads,
the MPP should not use Joma as a yardstick. What's it? Ana akaba kubika do. Okade emudade and the other. Two candidates there. Well, that's about lots of your text messages about Kwakumeba also, because a lot of the text messages about SMK Kaba. But Adom and Napaye Mame Aiko 2022 edition also, but we are celebrating our mothers. Out of this, the 6th ever journey a year in painful nothing. Omani Juma Shunko, exacting performance on Adom TV. And Suma season 4 finalists in Shirakuto and Samzik, Daniel Entry, Kezia, Onina Ebeba, na wana bedi Juma Kwansrum Kosokra. Gift yourselves ni kumi guitar, so ba betaichi or Kwansrum Koso. Adom TV and Napaye Mami Aiko Numeka say Tasty Tom Tom, Tasty Tom and rich tomato mix. And no Omasoya say ADB, simply a Greek. Franco Trading Enterprise, phone paper film, Aseda Fabrics, where what will inspire you, Cities and Habitats, Rent to Own, CBG, we stand by you, Alaji Vision Herbal Clinic, Leicester Professional Institute, success is the child of audacity, Piccadilly Biscuits, 7 Ghana since independence, including palm soup base, original granite taste, Diamond Beauty Soap from Bimamu Enterprise, our fair adie, Aiko Spices from Elan Spices, Ekoyi, Jealousy from Dodo Cosmetics, less wrinkles, less skin aging, more glowing, and Kel Charcoal Toothpaste, Happy Smile, and a Grace Gift Herbal Clinic, home of quality health care. One of them, Anna, Edesa, a year, Adom and Napaye. Mame Aiko events, bro. This Sunday, MRF say, yeah, bro. We are back to the studios, Kwaku. More of us, you're dramatic. As it is. Just me to me stage and 7 aircraft running in an to me come back. So, my canning in arm and let's see. Oh, Fametiano. The obode power self do say obubo fuashi omde dey dey me mom na nem be ha what's all no hage makatro say dia we yam mempe but now we go crossroad there what's a crossroad yeah NDC yakokan asem yeah obepo dwoma amasem abaso no untu nua no wadamfo no me papa wase kura ata no masse so no say asem ye okan ye die no kure enya no kure say sikai o men ya gigi sika bibiri ya fanya hwe na die bi so okan Waka? And a prophecy about 13 solutions. Push. And was say and not be a fast one. Push. What's the minister and wada when we the warrior? President is when we the court of Ghana. Your president of Ghana. Nana Adodankwa Ekufuado. His Excellency. His Excellency. Oh. No vice of Ghana. Dr. Mahmoud Baumia. His Excellency. Come on into oh, so why we every time say me who say me ni Kwaku bo ahin e ba me ma go program ne ba o ha do too much enti asem no on ka John Mahama e ka se ba bia ye dure yeah and o ka se otu na do dan Kwaku fo adofo ka che the ministers na we yin 4 years no na draws on the 125 and na do be ba bia dure you 125 no year. Oh, the first ministers in 4 years no. Now 125. Now we him. I could find the first ministers no year and 4 years now 125. Connect nabo. And I win Ghana. And then I thought I was cutting preaching money you won't tell me. And to Ghana how you say I could find the ministers 125. Go as there be petrol year no answer. The ministers no endorse ye. Na yet say. Me say endorse ye. Na ye 125 come am into. Me say na endorse. But na 125.
ne do no auto asem so enti wogigi oman ni sika nyina na akoto Land Cruisers 125 adanam ne title 23 also ono Land Cruisers no kromo toma no 2 years time no toma no time no wonya Land Cruisers mo no enti uto Land Cruisers makwa 125 na woka se Land Cruisers ba what makwa $150,000 over $150,000 enti multiply $150,000 multiply by 125 it me bubu okromu doma the whole doma it's in the floor wo the two minister te kwa wo nya hwe ya mo man wo the two ministers wo nya hwe wo mo number wo the two mo ka enfie nan o man emane nkika sa na ka na nya no kre abi pase o man ya bi o man hene me pa cho me di nya me din sero wadaroma enya no kre se minister bia you talk am 125 ba o ka se o ka se o mo nya hwe ya da bi pato amen kasa o nya hwe ne ne o da bi amen kasa o nya na ni o nya ni bia ka fie nan ya ndu fie nu ka Ghana na ana te se dam na mu o nya bi papa mu wa o man no ka Ghana nke dam na mu Ghana na mu ya kwaje be sa kwa amanonia fo te economy ne nyi to mo man o pese o be di so no enamnem achia asai achia emuye yo ye de buda form muye ni ya ka Ghana force sam buda form na afifa wo se muye ni ya ka Ghana force sam na unim institutions nyina asai institutions o Ghana nyina anya ju wadaroma okuban de udi de do be adui ana ban na nkata so nya adwuma ti na we na make sure they say o to Land Cruisers makuma 125 again 125 ministers back ya to Land Cruisers na unya 125 figure no 110 ministers na 125 senior wansan kreti 110 no wansan kreti mi okay 15 wan kreti additional regional ministers and count region says no the kind wansan fa kan na chi otaba appointe count ma dey 125 go to net and check say Akufo-Addo minister the first 1 year no na ministers here say don't argue with me so peto be sua de dia enka ni me nyit ade go to net phone no the bia go check it 125 don't agree with me and so we 125 now to Land Cruisers na go to price no me kwade na ka be 8 billion 120 what's $150,000 into your 120 billion 12 billion who talk Land Cruisers 12 billion makuma 125 multiply Camry muno na yesay wona atatoka there be o salon Camry muno no ne boy yesay me buta ye nyina na ye ya educate nkofo me kokum wo mo ba no omo use item na omo de abobo ya na ministers ye 80 abobo ya na ministers no let's revise that situation yes aka question senior na o ba o use abobo ya o use item you Matias o no be country o be senior Matias ye live say program for o say program no me say o say program ko ohia so na wo ka no o da ma menka so ko ohia so no amanka say rapport mpacho won ka bi me ka bi o na me party no better akasa za no mama yi 79 ministers. Oh man, Asaka 7 ministers. We ministers and 150. We 50 if you are 12 billion. Maku. Bo mami. Debi. Mami kasa. Mami before can buy you. What do you mean na baba? I want to buy. Enti kan na o nwa kwa mama. Mama nkata wie me kata wie na wuti me po a eno na ye ufreedom a o kata na dom a hene kata o kama ni si anta na wakata nte na yo wa wie ye nkaneta me kire o de dom a amamre enti de me ka kire o ne se o ko fetika bebrebe o ko fetika bebrebe e dia kwato cars e dia ma o ministers na wutu o ka na wo mo pedi o makese na wo mo coupon so akese na enfie nan no ka we a na ade ku enfie nan no na de tuna no so anko beka so wote so Akufo-Addo nya na enra no to ate na no so anko ate so ku pon no ade ma wo na no so anko ate so Land Cruisers no to ye no afi ministry bia to Land Cruisers mo no what to Land Cruisers ansa na fo beka try say afo beka try so o minister last 2 years o ka so man ministers into kwa bi mu no e dey see ya feed o beta aka try mo to afi do muntu o man me da what's o man na wi what to man na pantam ye kan na o beta na ba job o kwota wo man we in program no to wi na why it baby o man
menu mienu nyina na ete aboa na ye o man ye akufa do sell o man woni alaji ba o mia omo sell o man catch na omo oh ba jo kwase o ma me da se on say ye mofra no se na ye hwe TV ni TV radio so a de ma ye mu bi ani GMPP hu no eye de ne kwakubu ahen eyi ze ye hu se ye pe party a omohojo party a gidigidi nim party a yenye basabasa asema ubisari kwa kwakubu ahen ti ha o ye kikikikiki enti mi se me ya akwara na me hwe TV sa abiri a de me kan se ade na man yi a o ye dede asema ye bisani asema o kakra on kama ni party ni yi enti basa da bia mo party no mo membership na ekofom cause obi ani ho person no ko bo atutuafo ana obi o ye gidigidi obi apa obi o ye gentle ankora mienu udo mo kwa asori de ne ma me address ne kama ane de ne ho ayefi no a o ha adwene wo ho no ubo se de address ne kama no obi apa so fa ne bo ne bo sa na tenti no Ghana fokoto ba no mato MPP nkoto ba no mato MPP ojunu ho a ufi se dede na ya moye no eno na di bibiba asem na ya busa no kan asem no untumi nka asem udi na chia so bo se ma me yi wadi o okay DC no nkuduru ma me yi yo Bedema nusi. Odi mu na kaseti am